Awak pasang uja ke Pane membakti. Di Pane kosong kan tuh. Di pasar bak so. Dan semedon jagi dukung dados kade sampunan. Di tiang Roma nepuk mangku gagal. Ini nyoba tuh mangku pasiko dari gubernur Pendo. Di nawang mangku sengap gagal Pendo. Weh sebenarnya nih bapak. Aja sing lolo. Ale ale. Semut dijakun muli gamel gitu dijalakun muli Semam keto kai subo kala. ye biapin kalah di bakti di Tabanan tapi besek cuma dini cimenangan Jani buung dadi wakil bupati, jadi buung dadi wakil bupati. Yang penting tanah tahu nih subuh mau kontrak. Makaryo tetap nyitang. Sing perlu ngalih sumbangan nyamud. Sumpah suke. Pak dudung tuh, teng tuh. Teka panci uliang lo tuh. Kene sugih nyamud ini tuh. Ulian kamang ngidang makaryo. Dije sugih. Ini di Jepako. Nyamone sugih. Nyamu sugih. Panitiane lajur. Ada gitu. Sing anu nanyen kopi jang. Sisimang kopi. Ada kopi teke, jajar teke, bir bintang teke, cap nih len. Apa? Siap. Ci harus ngerti-ngerti Ci. Enggak. Asal bodi muka pergina ditunas. Tonak gumi sugih ini ulian kamang ngidang makaryo. Gamang maksudnya. Lubuk kuning-kuning ngene nyewo tanah tuh. Bule. Bukam. Wayah tetaring itu. Di Tabanan dini gue pada taring wayah. Mula nih tetaring ane beneh ngap. Warnan so asa apa nih wastra nih putih kuning. Bang Nawang, Dingin. kangin kau. Oh artinya yang bawa wastra nih putih kuning. Nawang kangin kau. Jadi raga mekarya bang Nawang kangin kau. Sing cara kuran jangan kepuro jak baju nih putih kulit selem. Ungken nih mas semir di kacang. Jen, Kuran sini. semir itu mulepok keriting jagung. Ngoren baju putih kulit selem. Begitu makaman kuning modalin di pura pusah. Cara rantasan tepuliwan. Yang dini len. Ngenah ciri Tabanan jak Badung. Ini kopi di deh. Tabanan jalan nih kok dek Tabanan lo mencelap mainnya di bypass sesuai. Kadencang di Badung nih ngap. Jen, Ini gumi ini kadencang di Badung. kena yusan Badung gini Oh gumi. iya di Tabanan ke pura sih nggak ada nak kini. Jadi gitu. Oh biasa nak ke pura Tabanan unyu sarwo ane warna kini udangnya unyu putih tuh.
Uga nenen becang mau bakti di Pura Pasak kerencang pelih mencelop. Adi gitu. Ajak keluarga cang di Tabanan cang barak-barak udah nih nyamu pandai aja cang mau bakti ini kita kan. Men Cipase. Bisa. Wi pado berarti jajang tuh. Pasal masih. Pase. Ya, ugane kan kejatuh lawa besake. Pesake Cang. Oh, tanggal 12. Wih, adi barengan di. Barengan. Adi sing metepuk ci Cang jajang. semengan jam sia kemo. Icang jam itu di kemo jam sieu mara deket. Di cang jam sia berangkat jam 12 ke itu langsung mau bakti jam 1 pamit jam 4 buka rumah ben. Cang jam itu kemo jam sieu mara deket cang tengah 4 marwan bakti jian. Oh di muklosan. Di pasar nak ngantre dong. Oh di pasar bakti. Mencang soro pasar di jodoh nen sing bakti. Jangan dipane mau bakti. Awak pasar udah ke pane bakti. Dipane kosong kan tuh. Di pasar bak oh. Sandal saluku. Tuang aja mangkun cain. Sudah di mesandal tuh. Tunas kide niko ku kumis angon yang ngamuk di senggol tabang. Anjing mangkun cain. Udah macam-macam tuh. Men adi bi lago soro pasar petoyan itu dibasake di pasar sembayang. Mengkone Tuhan ada di mana-mana. Men itu aja sembayang. Di pandai jangan. Geng-geng caranci sembayang di Tuh ke di pandai memberpikir mangku pandai. Oh, Mangku bagus pandai. Hi, Pak Sengap. Nggih, kan calonnya gagal nih gitu aja. Dan gagal yang cuman kuang suara kakek. Men dados niki Pak Sengap kan pasak nggih di pasak. Bak Bu kakek dong. Oh, diki waktu nggih diki gitu. geng-geng cuma bakti di pandai. Subur ratu betara bagus pandai sampaikan salam sarang betara pasak di diki. Menjauh mesaut ide betara. Geng-geng Gitu ya. betara punya masalah. Tole cang di sana mesaut ternyata mangku di samping ini kan. Nah kalau ada cang bingung sebenarnya kadang-kadang cang berpikir Aning rana. nak ke pura rame apa ya lih. Ina bakti ken sesudah bakti de ken widi dong. Adi Oh yang ciceribi tuh di pura Merajapati cuma bakti dong kali betara dong. ngalih. Bising hitam ben kini ketat kan bocah sing lepuk betara dong. Mana yang kenan yang cang kedat tuh bingung cang sembayang. Makanya cang berpikir ya ci apa ya kone kemik misi kene bising hitam ben cang busan cang kedat cang sampai marah itu betara di gajang. Geng-geng. Cek cang sedang bakti unyu nelik cang barong nelik cang rangdo nelik cang kene apa ya boleh cang iki. Aduh. Benar bocah gagal. Rangdo ja bareng nak mulun delik yang. Mulu tuh. Wadah itu seni tapel rangno harus delik DJ citayan nepuin tapel rangno siru nelik besik ngidam besik. Ten, Iya. nak rangdo ngintip kene barong sedang mesaki kene. Cingortuan barang mesaki. Serius? Tayan nepuin barang mesaki. Si dan nepuk barong mesaki. Jadi jam takon jaci. Yang saja citayan nepuk barang mesaki, tayan cinepuk kuluk mesaki. Ten, Kuluk mesaki, kuluk megende tayan. ten. Iyan minyap ci mulih. Kegumin ci ketangon didi nepuk kuluk megendet mesaki kengken ci. Kalian. Wah. Pasti ci cemburu. Mujang kuluk mesaki. Ceng yang mesaki kene ya. Toleh terus toleh. Sekan ngap sekan kau leci. Toleh. Tadi cekede. Pasti ngantosan dumak. Nah cama takon kenci. Mau pamit ulin ini seret menangkangin menangkajo di perteluan bedajo nepuk ten sampai menjompot kene. Hau? Plok orang ngedom jak duanya. Tuh mujang tai dom. Oh kan lobo kedidian sih nanti. Dom ngap dom. Cangsin perlu jemak bu. Dai kau nih dom lemah aja tuh. Yang dini len karya dom aja onyo semangat aja onyo bukan karena semeton dini suge, Aning rana. tetapi karena persatuan dan kesatuan semeton dini yang luar biasa. Tetaring kayak barang-barang seret. Si kudu musuh pipes. Adi sing Itu betara mau bicara. bacaan bedari. 30 tahun kontrak 30 tahun bing Aneh kontrak tanahnya ini ngap. Tanah duen pura. Makanya bener bocang sing ngidang ngedak linya cuma. ada gitu. Menduen pura sing lah. Makanya ci lemah lengah setiap pura tenggelah pelabo pura. Makanya pidahan nak ngai pura cenek mone bo. Labone gede. Jani ci lengah to pura gede. Labonya nikah. Mulai kengkenan yang sing gedenan laba purone sembayang keweng ngap nyamone masih semakin liu. Nih bocah godain cuma gitu. Enggen. Cuma jangan pak, ini yang bibis mau purone linggahin dek gitu. Kene cang mangku di pura. Mangku cina. Siji ben bu mangku. Mangku ben minum kedek.
kepada mangku tersinggung aku ini. Angku. Tiang nados nunas. Ampunan penyang ampun mangku mangkin ngiring ayah ide bedarem dados mangku manten. Yen wenten semedon jagi dukung dados kades ampunan. Tiang roman nepuk mangku gagal Roma. Ini nyoba tuh mangku pasiko dari gubernur pendo. Dinawan mangku sengap gagal pendo. Bapak pasti tuh. Mana gitu tuh. Tapi jangan demen jangan. Apa ngan teman? Weh nuwun kompanya nyatuang di bidan-bidan lagu cine merotolik yang di YouTube lagu kompanya terhit di Bali hanya lagu semut. Nah makasih nah. Sakit semua jadi antara sakit kena caning ngomongin. Yang jadi gede ngancang unyu nang lawang tuh. Makanya cang unyu nang lawang tapi saya unyu milih cang. Melali cang. Tapi yang penting jangan bertahan ngakalang yakin tadi. Bisa? Yang ngendeng lingi di Banjar Kelor cuma tuh. Adik bisa gagal benci. Untuk go PKK ini mulai aja 120 perwakilan itu. Jadi yang saking Banjar Kelodan Pak Sengap, nggih. Pak Sengap ucap maju, suk semua nggih, suk semua Bu sareng sami. Nah, wonten tunas tijang PKK ini sareng 420. Apa ide? Kebaya. Bang Ci sama Seragam lengkap 480 bancang kayang mangku, bancang kebaya. Hebat sih ngap. Begitu di pemilihannya je 14 caman suara di situ. Berarti bisa gagal memano odalan. Tuh Bu sing tawang jik jemak cang Bu, punduang kebayane kumpulang ben kebut caman suara. Nah, sing kengken medek man suara tapi kan ane nge-like dan subscribe dan juga membagikan lagu Kicini Liu nih. Semua. Tadi sakrepe angon melantik. Icang men nurdur tak kacang jani gandeng lah nyamu wakil bupati semut kijalakon mule jani buong sangat tadi wakil bupati sautin gede cile aja nih cile di negara itu beli komang sayang sudan beli berjuang jani beli subo kalah ben 5 tiban pasti kalah. Bena cepang cicang bili mang teban karuan cangnya bili mang tiban cang kamu dikse nih. Mediksa Ci? Dikse kalci langsung abe nang cang kayang tuh. Ci ngomong-ngomong aben ada bangke no. Sacang. Festu. Kalah. Borencang ci setiap pesucek mi ci malu. Ci coba unya. Tri hidupan Ci tuh. Berkali-kali cang orenci jek sitok cang bungut ci malu. Mangku sing tadi nyetut bungut mangku. Cikan pada Cikan pada mangku aja jang oh. Iya sing mangku. Sing mangku tadi sing cimilungi gel bukan sesama mangku. Kemudian hanyudangi banjir di lapangan. Udah ngomong gitu Cing. Ijang nak boman sebenarnya mau windan dong. Serius? Panglu cang mau windan. Oh, adi bisa gagal. Gagal cang sengidang dari mangku. Ide buat harus nggak mencekan. Adi bisa. Kena mencekan kini nascah itu. Oh. Jani Cipesu yang 2 bulan lalu sedang meledak sini. Yang 2 bulan lalu Cimahi. Wih, mulus kene nasi. Ci paling di Ini mati. Adi mati. Lek bon cipu. Sing ngentut. Apa? Adi cang orang jelek bone. Bungut cipa aja cungu cido bungut cimako kan bone. Enggen. Ajo ci. Tadi bisa cimai milungi gel jika nulis di Badung sing ada nama karya ditu. Esmenan patutusan agung kan. Dijo. Dialas taum nih. Terus sing produsen agung tuh. Mujang. Nak pura pun tuh. Bener kok komentar sanjang sing ngejak jangikel kok pemadamu nangok itu Ada kebakaran di masjid? Kebakaran. Padu berarti kan Jumaji dayan kebakaran. Oh Jumaji kan dayan masih nggak? Tuh cuma kebakaran tuh gara-gara mangku nih aja boleh. Matiang mangkue.
Si bukan cuma itu kan nyanyian mangku. Ada Pak D dapat ada di mangku bidang rencana ada di mangku buung. Adi buung. Pak Yan Tongos Bayu mau pilih. Pak Yan Tongos pergi no tuh. Pergi na Harjo tuh. Oh iya ada di mangku. Iya ada di mangku. Ken riawat nih bisa riwayat. Ken nih. Sabar. Yang sing ada cang mesiat tidak doang. Cing nana. Si penyebab cang mesiat. Nah gini kisahnya. Kan mangku cang pergi no tuh. Mangku istri masih galuh. Pas ke pura jadi semengan. Angan sompeng dong. Apa? Walau itu. Atuh. Kengken. Nyonyo sakit. Ih, nyonyo yang gemak. Adi bisa sakit. Nah kengken. Kirim men. Sing ada namanya men elengah nih mari nyonyon bangkung bener. Iya nih nyaluin rangdo sing perlu mau busana ben tinggal masang. Bu misi nyonyo otomatis. Wih, udah ngomong aduh cici. Cuma kalau jadi kesemutan pasang sama kucing. Iya nih sakit kit nyonyo nem mulu men ngap. Men biasanya dulu gitu mulu men nih gitu. Tapi cuma cang men biasa ke pura. Di jadung no. Ye cuma cang nak men kotor kain sing ada ke pura. Sing tadi mulu nak petaka tuh. Cuma cangin biasa men ke pura. Men gede, men putu. Biasa ke pura ya. Kain kiantem nak bagus. Bagus. Cang. Dinga cang si bu mekahe kok jani. Sing. Adio. Wih, gis pitanan megai di Pasiwirata. Di situ. Di Ubud. Pariwisata. Pariwisata di bidang Di bidang apa tuh? Di setoran. Oh, ngurus tiket tuh. Parkir. Sing. Setoran tuh. Tunggus makan tuh. Restoran. Sabar ngap. Udah sampai Cistres kedua kali. Ya doang Cistres ya doang. Ci wakil gagal, ci tim sukses gagal. Sabar. Pokoknya dini ngayah dengan tulus ikhlas. Bungut sih. Halus kewala nyangket petang. Lu nggak sumping saya. Aja sing ulo. Kok jujur bungut tenang. Sing sekan di pariwisata. Di setoran tuh maksudnya restoran. Tuh betongos makan. Restoran di situ. Pepek bengil. Sing serius di restoran di situ. Pepek bengil. Ane di Ubud. Bebek bengil. Jorok sih adik gitu orang ini. Cangkena meme Jawa munyi batil sing bisa ngurin bebek. Oh bisa. Contoh tuh kan besi. Oh berarti di bebek bengil makai. Tugas sih itu. Mupot bulan pepek. Ada lowongan nu canggih nyak nguris. Sing ngetas. Mangku buang jadul nih. Masak gitu sak muput bulun bebek. Tuh bau. Bulun bebek. Nu makai itu. Besuwut. Besuwut. Pecat tuh. Kene kena cara jak bos pesekonen bos mecacang bos pecacang nalunan. Ci mepecat ada itu belum melengah ci. Jadi bu makai bin. Biin makai kang wang pangela kendarian pangbaan kan ngamah panah cuma. Oh gitu men dijo makai jani. Di bank. Bank BPD Bali. Sing. BCA. Sing. Di Bank BR. ini tuh. Di BRI. Sing. Bank gede nih bank gede. Bank gede. Bagian apa? Akunting. Bukan jurusan ekonomi. Tadi tamat ekonomi. Bener. Cang S3. Sombong pedokter sih. Hebat. Jelek-jelek gini kalian tadi tamat SMA kan ternyata S3. S3 kengken dokter. Dija kuliah. S1 sarjana, S2 magister, S3 dokter. Dija kuliah. Di Ramadewa. Jurusan apa? Unud. Saja sih nak makarya di ini diselingsing keles cang taring nih. Sabar. Apa sabar?
Sing S3 maksudnya bu dokter. Sing S3 tuh. SD SMP suwut. Tadi nyidang megay di bank di bagian akunting ben ngurus apa sih mang? Prangkas. Adik, penting lah orang dalam Berarti sini. sing orang dalam pasti orang pusat lah minimal. Ada maksud cang orang dalam apa mane bisa ditubibi nih atau misalnya lepang panyul. Oh gitu. Wah benar, bawa gagal blok lah cingap. Ci masih nyuksesan gagal benci. Nah, sorry ngap jadi camar jujur. Kenapa Ci? Bedek man suara. Kenapa? Jangan apa sih sebenarnya. Nah sing kene. Main lagu ngales suara. Cing lah suara. Tuh besing tawang tuh. Ngundang kemurin cing ale suara. Dijeng oleh suara Jumaci di Badung. Ah. Jumatangun Titi kan man suara kudus. Saling ke Badung. Kudus bungut ya. Udah. Molas. Lebih dan sio. Begitu. Kudus tambah 7 molas. Aduh. Ini sebenarnya belok nih. Yo belok kepecang dua. Marep pegawai bank jak somong kene panjol jani semenjak dari bank di Bank BRI. Sing Bank di bangunan. pegawai bangunan. Ah. Kone orang di kene maro akunting. Agunting. Tuh boh. Apa tuh? Angkutan dan tinting. Manien di berangkas itu. Barang bekas. Maksud cicim pemulung. Pangalus seminde. Tapi biar jelek-jelek gini, mangku nih. Oh. Mangku krebek ada di bawah. Min Aji tuh. mangkuk krebek. Weh, dah. Gumincang pak ada jalan not. Dah ngomong mangku krebek tuh. Atuh malu ka. Nih, bila di mangku bidang kan apa jingan. Bertaruh masalah di pura mencakuran di Jawa. Oh. Ada musuh cang dini tuh ngomong kacing tuh. Nyen musuh. Weh, sengkotakan putih kulit nih. Nyen deh. Suci tau dah nih. Wah, ketua pecalang gitu. Wah, nuci putih nyapu putih selam lain putih kenyang. Udah geng-geng. Pun buka kate tuh. Si demannya cing walek timpal sih. Nak boleh mangku bidang kan mencakuran. Adik Cinawang yang ada di Mangku. Bapaknya mati, Oh. mangku lingsir mati, Oh. sedo. Bener. Begitu iya ojo kayak desa nih. Tuh, Malih. Rumahnya nih. Rumah canggih. Adik bisa cia leh. Cang mangku tuh. Oh, sekan Mangku cingap. Ahli ya ibu misi sekan ben sekan becanggawi. Geng-geng jangaukin cia nih. Kungap. Mau dipanyul mau windan. Kunyel. Menincang mau windan. Kupuk. Ngiring Mangku kupuk kalian sih. Begitu mungkin yang mulai uruhang jek ngeleneng ku kami kan dari mangku bidang winten kayang purnama kedaso urukang leneng Geng-geng yang muruk. isi kelenengnya yang keleneng bedene gisi dumedur jeung bedur berde sulingih maru pajero wadanane. Oh iya dari Mangku. Beden gisi beden begitu putar teng sret limane becer nyokot nyonyo begini lima itu. Nyekek apa? Iya tuh, pengen. No masih resem gitu. Ikan dulu kan itu. Bagus. Yan pulas kiap mah. Yan kiap pulas. Nah nyaci ngomong gak cerentut sih. Geng-geng. Ngomong cepok pengit cepone. Udah. Iya cara lagu. Ingen. Ngomong cepok nguing kita namplak. Aing sing cara lagu sengap. Ingen. Oke, ini sengap ganteng sing lagu. Cara kene sengap. Cara semut maju cepok kalah. Bungut dia. Nyangket pedan dia. Ngeleneng nih. Muruk ngeleneng muruk nang. Oh lancar ngeleneng. Lancar ngelenengnya mantrene seket. Mantel lancar kelenengnya muyak kuak. 2 minggu latihan lancar neng wah lancar. Begitu bid punamo kedaso semengan penelpon. Geng-geng. Dengokin cang kepuro nyencang winten. Jam udah mau winter. Jam kudus. Langsung cikemu. Langsung ngokin ke pura langsung pilihan perangkat jam 11 puput. Jam 1 nyemak pengobatian. Pertama. Wow, kene prajuritnya awak di tiang semeton sarang sami duaning mangku wayan sastrawan sampun mau winter. Sane mangkin ngiring. Geng-geng. Jangan ada aneh sastrawan. Sampun mau winter ngiring mangkin jaga ngaturang semah pangobakti. Unyu masyarakat. Unyu nega. Kalem pengong unyu kal nengokin kengkeni panjul dari mangku.
Mangkin ngiring ngaduras sama pangku bakti dengan mangku yang sastrawan durus kawitin ngadurang puja hujan Mesti hujan. hujan memor pemadaki tenang ruang pada sri nama at modatu jekrepek memuli kopiak gitu cek mesabatan kleneng nanti jatuh Kedas. tes sempani pemedak sempani bungkar kadek saya bilang opakti gini pecalang oleh lo tembok gini mangku klenengmu jatuh guling kade madan mangku krepek Awal cie ning gulungan krebek teh nyen. Nyen. Kakek Zeus pragmatik. Jani bo bisa ngenleng. Keken cing leneng. Bo bisa GWS tuh. Apa GWS? Cendi kayak tuh. CGT sama kalau nyakitan nata ngomong aja Ci do ngomong liu Cini nak sebenarnya calon narang terheboh nih di Cepakus Lingsing Adi bisa. kan tepuk calon narang lelima ngobondres Udini kan. uling jelema normal kan di jelema cungih ngundang ini gitu gemuk gae di Lingsing Di palu juga minum main. Minum main. Gitu jangan dikacang oke. kali dibalik Oke di bala. pejalan Cicerulet bijal Adi buong. Nya ali di balik. Pun sing megamel penabuh itu. Jendek we. Pangpong gitu. Ada. Sindung. Adi ketek pasang kaya antam kan beras kayaknya. Sing gitu ngomongin kita gedeg pasang kayak antem gitu rasibonya gitu ngomong Nah nyenan tam. kasio ya Di panipo. Iya liu cari ini. Atau nak peraku. Sindung. Suano antam jep. Kang we. Nah. Antam. iya deh Suano. Adi liu cila di bali ini. Jelek sajan kok pane. Ane cek menan gitu. Busaan kok kene nuci ngata cang kete. Ane cek medan suana. Atau ditumang kapan nih sing nengok kene ya busaan mirip penugran nyeni ya Pak. Atau tuh ukurannya cekek saja. sekayangannya gitu bakal benci ngelamar Gede saja nih ukurannya. oh Jitno. Kurang nih. Aw padahal kita narak kan mama. kenapa kurangnya jatuh cinta aja Sono Kenapa? karena kurangnya mulu gelap mata sing ngidang nepuk Sono secara halus orang menjalan Si gitu. Kenapa mau enya aja beli suana? Kenapa? Nah, beli suana mau ngerti. Ugen mau tunangan sing tayan aja beli capcay sayur hijau si tayan. apa Karena masih wortel. Yang saya ngajang wortel cedang peninggalan mau edoli. begitu Bisa sing ngajak meluk. iya di gede mau nyinci ade mau nyinci gede Bayu Kan sapno. Ngaji gara-gara ini nama. adi bisa mau nyinci gede gitu Goreneng sap. Suano gara-gara kuran itu gara-gara. Main nyales timpal. Nah jadi pas liu tuh alih-alih di balik. nih abon anggon ngaput iswano mau Weh, mati nih angon nih. Cang bisa main magendeng. Kengken gening nih. Mamiur gitu. mamuet Kene. Dong cila bapoy ya. Ale-ale. Yang kaya dengan bapoy cila yuk lah kayak gering agong gila ya. Pesan tuh kene ngomong pesanku. Kengken. Nenak wah cang nyul kedep cang mangku saja cimangku cang nyul. Adik cenit nak buat lamat nganten kok. Nih akadnya adonan nyang. Jangan medakon nyak cara beli suana kok bani. Sing bagus yo ben petik ya. yang selam nih Mesif. Jen panahnya Jen Aduh. Weh sebenarnya nih bapak. Aja sing ulo-ulo. ngai doci ngai mas Iya pinjam gila. Weh panjot. Yo banyak jam pulas.
pulas di Bamang yo bo pulas keluung pas ya awak canget ya semono Bang nih yo Citaen Itu bodoh si bidan. Taen pulas jak beli suano Ci. Taen pulas aja Jul. sing yo pulas barang no aja kurang canggo biasa pada demen Ajak kurang nih. acang pada demen Maksudnya pada demen-demen menunangan. sing gitu Iki maksudnya. cang demen jak yo demen jak suano gitu Boleh dipale mo. ulo ini no Oh, uang menggambar nih. uang lu kan cang mecelap kan Badik sirdung. lain sing kita nangah cang kato Sing oyong malu menggambar. Laksmana Pulas mana? Saksano. Sing gitu. Suwano. cang nak buku ngoren kita boh asalnya cang keseng dang mulih na po Tadi gitu. yo nak tukang sabat kita Maksud Ci nyabat-nyabatin dulu mau? mau cang lewat Laksmana Ternyata ngalah beli suwano timpal gitu.